Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Mu masaha 36 ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo batangije igikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Epic Fury, kimwe mu bitero bya gisirikare binini bikomeye cyane kandi bikaze isi yigeze kubona. Nta muntu n'umwe urabona ikintu nk'iki. Twibasiye ahantu amagana muri Irani, harimo ibigo by'abarinzi b'iminduramatwara Revolutionary Guard n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Irani. Mu kanya kashize byatangajwe ko twasenye amati 9, wongeyeho n'inyubako yabo yo mu mazi, byose mu minota mike cyane. Formerly Supreme Leader Ayatollah Khamenei is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Uwayoboraga Irani w'ikirenga mbere Ayatollah Khamenei yapfuye. Uyu mugabo mubi kandi w'umugome yari afite amaraso y'amagana ndetse n'ibihumbi by'Abanyamerika mu biganza bye, kandi niwe wari nyirabayazana w'iyicwa ry'ibihumbi by'inzirakarengane mu bihugu byinshi bitandukanye. Mu ijoro ryashize muri Irani hose amajwi y'abaturage ba Irani yumvikanye bishimira kandi babyina intsinzi mu mihanda ubwo urupfu rwe rwatangazwaga. Ubuyobozi bwose bwa gisirikare nabwo bukaba bwarimbuwe. Ikindi kandi benshi muri bo bakaba bashaka kwishyikiriza igisirikare cya Amerika kugira ngo bakize amagara yabo. Barashaka ubudahangarwa. Barimo guhamagara ari ibihumbi. Ibikorwa by'imirwano birakomeje muri iki gihe ku mbaraga zose, kandi bizakomeza kugeza igihe intego zacu zose zizagerwaho. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. Dufite intego zikomeye cyane. Bashoboraga kuba baragize icyo bakora mu byumweru 2 bishize, ariko ntibabishoboye kubigeraho. Kari uyu munsi CENTCOM yasangije amakuru avuga ko abasirikare 3 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye ku rugamba. Nk'igihugu kimwe turababaye, tukaba tubabajwe cyane n'inkoramutima z'Abanyamerika nyakuri batanze ubuzima bwabo ku bw'igihugu cyacu. Nubwo dukomeza ubutumwa bwiza bw'ukuri, bahaye ubuzima bwabo igihugu. Turabasengera, dusengera gukira vuba abakomeretse, kandi tukaba tuboherereza urukundo rwinshi n'ishimwe ryiteka ku miryango y'abaguye ku rugamba. Ikindi kandi birababaje, hashobora kuzabaho n'abandi benshi mbere yuko birangira. Uko niko bimeze, bashobora kwiyongera, ariko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ntibibeho. Ariko Amerika izihorera ku rupfu rwabo kandi itange igihano kiremereye cyane ku bahezanguni batangije intambara. Mu by'ukuri ku mibereho myiza ya muntu, batangije intambara ku iterambere rya muntu ubwaryo. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. Ukwiyemeza kwacu ndetse n'ukwa Israeli ni kwigeze gukomera nk'uko kumeze ubu. Amerika ubu niyo nanone igihugu gikize kandi gifite ingufu kurusha ibindi ku isi. Ariko impamvu yonyine ituma twishimira imibereho myiza dufite n'ubwisanzure ndetse n'umutekano nuko twakoze ibintu abandi badashobora gukora. Ariko n'ukubera abarwanyi biyemeje gutanga ubuzima bwabo ngo barwanye abanzi bacu, kandi barwana neza kuruta uwo ari we wese. Ubutegetsi bwa Irani bufite misile zirasa kure n'intwaro za kirimbuzi, bwaba ari ikibazo gikomeye kibangamiye
buri munyamerika. Ntidushobora kwemerera igihugu kirema imitwe y'iterabwoba. Gutunga intwaro nk'izo zabahesha ubushobozi bwo gutegeka isi gukora ubushake bwabo bubi. Ntabwo tuzareka ngo bibeho, ntabwo biri butubeho, kandi ntabwo tuzareka ngo bibe no ku bandi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite igisirikare gikomeye isi yigeze ibona. Nubatse igisirikare cyacu muri manda yanjye ya mbere. Ntabwo higeze habaho igisirikare nk'icyo dufite, kandi mu by'ukuri nta n'umwe utwegereye. Ariko ubu turakoresha icyo gisirikare ku bw'ibyiza, dushaka kugikoresha ku mpamvu nziza. Turimo gukora iki gikorwa kinini atari ukugira ngo twizere umutekano mu gihe cyacu gusa no mu gihugu cyacu, ahubwo ni no ku bana bacu ndetse n'abazadukomokaho bose, ni ukuvuga ngo n'ibisekuruza byose biri imbere, nk'uko abakurambere bacu babidukoreye imyaka myinshi ishize. Izi ni inshingano n'umutwaro w'abantu bigenga. Ibi bikorwa nibyo kandi ni ngombwa kugira ngo twizere ko abanyamerika batazigera bahura n'ubutegetsi bwa giterabwoba bunyotewe amaraso, bufite intwaro za kirimbuzi n'iterabwoba ryinshi. Mu gihe kigera ku myaka 50, abahezanguni babi bagiye bagaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe baririmbaga indirimbo ivuga ngo urupfu kuri Amerika cyangwa urupfu kuri Israel cyangwa byombi. Nibo ba mbere ku isi mu bihugu bishyigikira iterabwoba. Turi igihugu gikomeye kandi gifite ingufu kuruta ibindi ku isi, bityo dushobora kugira icyo dukora ku byo bakora. Ibi bikangisho bidashobora kwihanganirwa ntabwo bizakomeza ukundi. Nongeye gusaba abarinzi b'impinduramatwara, Revolutionary Guard, igisirikare cya Iran, polisi gushyira intwaro hasi, intwaro zabo, bagahabwa imbabazi zisesuye cyangwa bagahura n'urupfu rudasubirwaho. Ruzaba urupfu rudasubirwaho, ntabwo bizaba byiza. Ndahamagarira inkoramutima zose za Irani zifuza ubwisanzure kubyaza umusaruro uyu mwanya, bakagira ubutwari, bagashirika ubwoba, bakitwara kigabo kandi bakisubiza igihugu cyabo. Amerika iri kumwe namwe, nabahaye isezerano kandi iryo sezerano nararisohoje. Igisigaye bizaba biri mu maboko yanyu, ariko tuzaba duhari kugira ngo tubafashe. Murakoze, Imana ibaha umugisha namwe abarwanyi bacu b'intwari, kandi Imana iha umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze. I made a promise to you and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Thank you. God bless you to our incredible warriors, and God bless the United States of America. Thank you.